nga officer in charge ng Utapur Veterinary Dispensary mantang sing blay karweterik ne bunai baar ajar prosau dengan wan made su blay dengan wan fight occasion ya selakro te ke snausi pala dega namar hapon kaya lenti kini ki biasa ki banga ju ya tre lang man kapor dodon keno kes ngewan man kapor sa kem jong ki meki lai ngaman kapor te hangta ki le tokit janga kita kita nga kata kumbang ade kharbang la te nga ru kata kapor nga jing snausi nga kumpli ki haba ye bangla haba wan sene man kapor sene sa po yu jongi po ri jongi po India beli film ju keren ju kekit ya ki masiru ki don hang ne khmat nga i ba ki don te beli film ya kem ya ki ne te hangta ngasdang ban sondur ya ngasdang ban ring video ya gitu masiru badaki ya keli hadin bagi i bang ring video ki kini kan san ya kamo ba yang in tan be ya me sate sayu cha 0 point yang siap diap ya me kanem don ba yu te gitu ki masiru le kem hima me ngim tra kem yang ta te hangta nga perta don kini ki brio be tre hang ne ti te gi meki pada dema gidi plasnong krai ki nyanut te don na we ba ya don bak phai dok kha pada ki dang ya bamja hakata kapor ki osnya ki bak phai dok kha ki won ki ken thei ki arun ki ken thei ta we ta trai dukan hang ne te uta te klem yo rau king krai te tang ta ki arun ken thei bak phai dok kha hang te ki nga ki wan nya rap bani keren ya keren hang ta ki samut ban pulut ya ka patlun jonga ka patlun jonga pulut lengkut ya nga ta nang ta hang ta pode yang ban pan map yang hap ta ha kejat kata ngong ban pan map haduk kejat dengan ngam la re telur jajan ye bekala dengan la ban map mo tambah haduh kejat dengan ngam la re tenang ta hang te pode kisa keni ya ka mobile tinggi yang ban ya keren kim tidak ada ki pha be pi ban le support 0 point 0 point tan yang ban yo ban de siap ya ban kena yang atau pi ken mau nem kerting jong ita ki BSF kan mau tang yo we Rejendar Kumar idan arngur we ta Rejendar Kumar wa kham yong ta we pade bali yang kan mau pe kerteng atau bayang udah Rejendar Kumar mentar kidang pat hika mobile janga kadang non cha ki tidak alih chati ila kat pat ban kinai mobile ki mai